Tar. Dia lihat kapal luang tu tar. 88 merek kapal luang tar. Kira-kira kapal luang mau dekole 2 juta tu tar. Separuh nong separuh siawe. Panjul kali lah. Tunggu lele. Baga bisa deko kapal luang tar. Sejarah panjang. Bahasa sejarah. Iya jual panjang saja. Bahasa sejarah. Kok dia tong mah, kok dia dikaji-kaji mah. Habis hari seminggu udah menerangan. Iya. Nah bisa dipendekan dong. Dia angko 88 gua apa mau kasih gitu ah. Angko 88 ko. Menandon dan doa dah buta. Nah. Keberuntungan. Tali nak putih doh. 88 di Sabala 88 loh. 88 nih bos senggol dong. 88 tambah 88 merasa dolar Bara bang ya? Ini tak tahu doh ya? 88 bara bang. 88 tambah 88. 32. 88 mana 32 ya? 88 tambah 88. Iya. 172. 172. Berarti itu iya 172. Iya Bang Ende? Iya 172. Berarti itu angko keberuntungan Avatar ya. Semoga Avatar jaya selalu ya. Oke Tar. Semangat Tar. Dimak ini Tar. Dimak ini Tar. Ditampe banden di rental mobil. Oh ditampe. Kaila Auto Rental. Kaila Auto Rental di belakang UP di dekat jembatan Unjuk Tanah bakal seketek pasti nona itu kanan. Ba tadi seketik bah. Di belakang UP kalau awak dari Lubek. UP gua siapa anak nan di setik. Universitas alah. Universitas Putra Indonesia. Oh, ceren UP gua kok anak etik juih dan batang. Oh di belakang kampus UP. Sabalun jembatan Unjuk Tanah. Tu akhirnya kanan nak iya, kira-kira nan mau tu nan ketujuh dang Tar. Apa? Nan mau nan Alphard to. Woi wah iyo kaila rental ya. Dan kalau Alphard zero nih. Zero ya. Zero nih. Iya. Kalau Alphard zero. Mudah-mudahan tak balik tahun kini. Amin. Iya. Nah, kalau tak balik tu waktu nak di host. Kalau tak balik biswa lah. Bang Dendi ajak peraun lai. Lah. Ndak awak peraun je Bang Dendi lai. Bang Dendi rental mobil Inyo ajak peraun lai dak awak saya ajak peraun dah gitu Gas. Lah. Jadi berapa 88 tadi? 172. 176. Ayolah sakit. Tadi 172 kan? Berarti bertambah keberuntungan Avatar. Lah. Dalil tak ini mati-mati kompel tangan. Lima tampe marenta loto ranca tampe marenta loto si kuah. Ko ranca si kuah. Kaila Renkar. Tu Kaila Renkar. Lah. Pamacam ragam motor si ko sana. Pamacam. Lah. Ko tampe marenta loto ya sana. Adola si ko namanya. Kaila Auto Rental. Alamat di belakang kampus Uping. Sabalun jembatan Unjuk Tanah lah. Bisa si ko merenta loto si ko sana. Kumangalan ng gilo-gilo konde. Ila bantu elema ya den. Iko suhu gilo ko ma. Lah den jadi bok-bok gilo lah. Den jadi bok-bok gilo lah. Why? 88 di bawah tengok dong. Lah. Kasih ko rental di sana. Sana dia bertanya, kasih ko rental. Lah. Foto ke gitu sana. Lah. Kalau yang tak bermerek cuma mak bisa sana. Lah. Yang di bukit bisa